2026 best film lake Chawa. Tapi ke 2026 best jury film lake Dhurandhar. Tangti best director kumalo lake Mohit Suri Sayara film pen. Best actor lake Vicky Kaushal Chawa film pen. Best actress lake Ani Pandey lake Sayara film pen. Wow. Hey, kadom kadu hanta. Nale tu lapuson film award lang ma. Lang di kadu beta. Lamon ni kaneng Jepon lake Bollywood film Disney Awards ki pipen po 2025-26 Apraman Kumar si best actor actress ki man ma lahai porlo Bollywood tu award lapuson ki pipon do IFA lapen ke Disney Awards lapen ke Filmfare lapuson do lasinon pining ile tum karbyang long samay 14 rank sina film lapen ke folk artist award pipon po lasilaso awards ki pi lamisen jima chitham sina August 22 ani Karbi film mate rangsina sarpo film lapen ke folk artist awards do pompo adim lake matipung langkung habelong laso awards long best actor actress lapen ke best film tumhasi piponchon ba kali labangso rangsina sarpo awards ki piponji lake 26 category ando best actor actress best film best director laponchot kali kumatsi makeup ki palang min naima best makeup stemedo Lun kitok kumasi kipa jume naima best lyricist do lapen ke anpata best playback singer male and female lapusong sa bedo lapen ke anpata Bollywood film long son gunda ke plang thek nai mate best villain lapusong sa bedo lapen ke anpata kipa chalai thek nai Rajpal Yadav Bollywood film long kipa chalai son thak thak si ladak rang sinasra po award song sme best comedian do ponji Lasi ladak 26 category do ladak best choreographer best editor best child artist lapusong sumedo piglang tangte la ke haya tumhan kopi lo ki pipon po nale tum chining tungduk ma awards ki piahut Bollywood tum awards ki piason si ladak screen long nominees tumhan paklang pon po anke kumatsi best actor best actress kiman ma ki hai ma hasohut karbango autonomous council pen lapuson alengithe aluhi man pen guest of honor chief guest lapuson deji lang litum si announcement po best actor ki hai aphan certificate lapan ke memento lapan ke anpata 50,000 paisa mati tangka pipon po oh my god 50,000 anpata best actress phanstame lapanta certificate lapan ke memento pipon po lapan ke anpata 50,000 rupees tangka pipon po lapanta koson lo interesting odi argument 50,000 long panji best actor actress asiko so nang tumta chipamano actor actress best actor actress chipamana 50,000 nang tumta wano bang bijo lekthe Joyram be Bipul Terang rang mukrang rom phar alang tum kila puson 50,000 tangka ke deng log lo anpata Malin Tisupi Bhagwati anpata Malin Intipi Kiran latuk ta be bang tangka ke deng log lo actor actress the best actor actress chipamano nang tumta tangte best film Kilang menai ning paruchop ning parung phong lapusna film tumpan awards koson ai pike alang tumpan piponji lake certificate memento lapan ke 2 lakhs atangka piponji lang tumpan langka rang sinasa po awards kabi film tu sme lapuson chingthuk pilong best film tumpan 2 lakhs atangka piponji tangte to padharino la viewers tumta best actor actress pamano nali tumta Lasi best actor actress film lapuson hancho kali ladak 26 category do la angton category phansme certificate memento lapan ke tangka pipon lamji enjoy di ningarong me alam awards ki pehut Bollywood awards jong si lana potangte ladak kilun kikan duji lapan ke ampata drama lapuson do lason thak thak si non bangso rang sina sarpo awards nong sme kilun kikan duji ladak ka be film long actor actress lapan ke lunsi pulung sepi tum seme lum ponji drama piklang ponji lapen ke isi do tulang labang so rang sinasa po awards lake film tum hanchat kali ladak jutang jubat porom pothi lun tumo lapuson kirim thek kilang thek kilung thek atung phasme tangka piponji mate nong epiponji certificate penge memento piponji tangte labang so awards kipi kilang dunji phan entry finang jima nangne sikai sita nangne entry free lake akijoy open for all tangka ki pinang jikali ladak nang litumpan isi light refreshment nang tumpan ang pipon tuji kichoso lasi actor actress lapen ke film director lapuson ka chiman kang tung atum an August 22 ani dipu langkung habelong bangnon chetong num perlo nang lapen ke langnon perlo nang labangso awards kitching ponji lake ani kang sam 6 pm pe
organized by Cultural Affairs Department Penke Karbi Anglong Autonomous Council in collaboration with Karbi Film Society. Nasikatu kita litumta citong petona kardom.